Ole hlir tu ka channel ak lo lom la vek chawa hi thu cheng zo ka nia far kon VDP member paruk te jela da lo ni silram enga rong taka that tu te volum tu ten nia thu cheng zo khin cher taila far kon VDP member paruk jela da lo ni mai pol December ni sompa kumsani somni panga pu silram enga kumsomli komi far kon chem veng their kon thin chung changa thilfel tok lo omnia shein ano puipilaram roten dungtlang police station a FR thelota far kon VDP member mi paruk Champhai district jela dalone dungtlang police station atanga mai pol thudon danen pusilram eng he enrini khan min marlama kala hei far kon VDP te chuan cheizoin enrini zandar sompakhat vel khan thuzo fiat ren far kon community hola an kawa akoda tanghian jufun samthum panga an man saka thuan zo fiana hian a thiante ain puan mai lain pusilram eng hian azuda thurukna asoi mai du lo nin VDP te hian police ma an soine VDP ten thuan zo fian nuzan laidar sompani vela pusilram eng he far kon VDP te hian lirthe mangin anina antla pathiani jingdar nga vel khan pusilram eng hi athia anu puipilaram roti chuan apasal taksa kutlak na nu ma tam tak awma wangin apasal thidana hian thilfel toklo nia shein dungtlang police station a FR thelota dungtlang police station he thina thleng tungchang hian far kon VDP member mi som te chu thuzo fi turin an la thuan zo fi nuwa anjinga mi paruk te chu voin khan Champhai district court a shroinin lungena khunghala ne pusilram enga rong hian police ma nimin khan far kona damdoi ina postmortem nin nimin vek khan vuilem ngalane pakhan tiana ron saya jela in da lo ringot kha alom vio poni the jela an tan tak tak the na poimo bercho case ayo kha anie postmortem result te zong zong nen hai hi soi saklum nge nie tia charge sheet paper aziale silo chuan omzia tamwak lawang kareng tuna jela an lu chan pakhat om the chu an ma ni sahim na atan anda lu po ani thei mai thei inoran sini pakhathiani eta pakhatin dam chungin tangmol te se lotia ran chuk le sianga Mizoram hi chu aboi thlakani dan chu kan nga nei poka nei thama se kan dan bu te hian zum a lo e matine mer theizok te le chan hei te chunga chi dan hi ani na angin an chelak thina kan dan buin an kho kher phak lo suma thai bo mai thei suali kan ngal to khia poine duty an mi sual man te thunei tu police te kota lanjok mai zel se chu tiang bukin mi sual chu an photok shem na an mu theina ko thurel tan lan mai zel ila duty ten kutlakemo veng chungin mi in thia sakti vel thomi hret turom to lo se enge kan pusle koten omzia hetia duty ten an duty na muna an lo chin fer ngo zel mai chuan sarkarin lo nain a khoi tur department ada hetia shanpa lo indin ve po hi ani na du thlaki kati thren khovel ani chung chuan sual hi arem don lawa apung zel don boka heta khoi tu ema lo fok luma re thi ani lo ti hi shanonango tinaron saini pakhathiane eta pakhatin an soi du lawani maya an jong mai toralom ramchang kanga pheichon tol that misul ngi om tak tak hian tamltok an thim lo na an chui choka shemnan pe mai thren an ni chu phavelo maila nun na hi zufun samsar somthum pangayen alufet ti ngi to vetor thingtlang pheichuan khwalin lawa mani vengpa an selen puipo zangai na omi lawa kudan thlaki shemna takan mama jela anda ti ler ngothin polisian engkhes nge or tir an tumti te hi poima jela anda ti ringota hian mi pui hilung oi tolawango rihlodam doi poni em lawa hetiang tleng hi chu arap thlak thildanga khona an lo nei sa ni ngayang tinaron sini pakhathiani empujoni se khati chenjong khani se ngai dante comment section lo ma na sei vedania